Mu karere ka Rusizi abagabo babiri bafatanywe ihene bibye bamaze kuyibaga. Nsengimana François w'imyaka 32 na Niyomwungeri Olivier w'imyaka 18 bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Macuba mu karere ka Nyamasheke nyuma yo gufatanwa ihene yibye mu rugo rw'umuturage wo mu mudugudu wa Rusebeya akagari ka Muhororo umurenge wa Kirimbi mu karere ka Nyamasheke. Abo bajura bombi bafatuye mu rugo rw'uwo Nsengimana François bamaze kuyikuraho uruhu. Uwahaye ayo makuru Imvaho Nshya yayitangarije ko bitwikiriye ijoro imvura iri kugwa ihene bayisanga mu gikoni barayizitura barayijyana. Nyirayo abimenye mu gitondo ayirebye arayibura. Yavuze ko yahise atabaza abaturage n'ubuyobozi kuko uyu Nsengimana François yari asanzwe akekwaho ubujura. Abaturage batanga igitekerezo cy'uko hakurikiranwa aho ihene yanyuze bagenzura ibinono byayo n'ibirenge by'abo bajura. Barabikurikirana basanga bigwa mu rugo rwa Nsengimana bamushyiraho umugabo ngo yirirwe amucunze aho yirirwa hose. Iby'iyo hene rero bihita bimenyekana. Avuga ko uwo Nsengimana François na Niyomwungeri Olivier biriwe ku gasantere k'ubucuruzi hari hafi aho banywa inzoga. Uwahawe ubutumwa bwo kubagenzura aba ariho batabizi. Bigeze mu masaa 9 z'igicamunsi abona ba nyirabu bigeze mu masaa 9 y'igicamunsi nibwo rero babonye ba nyirihene baje bagiye kwa Nsengimana wibana kuko mu masaha ya saa 9 z'igicamunsi abona baraje bamuguyeho. Ihene bari bayisize mu nzu kwa Nsengimana bahageze bamaze kuyikuraho uruhu. Abaturage babasakaye muri urwo rugo baramuhamagara arakingura barinjira basanga abo bombi bari bari kuyibaga. Bahita babafata babajyana kuri sitasiyo ya RIB ya Macuba. Nyirihene ahabwa izo nyama ngo azijyane, nibahamwa n'icyaha bazamwishyure ihene ye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi Habimana Innocent yabwiye Imvaho Nshya ko batawe muri yombi bakaba barimo kubibazwa kuri sitasiyo ya RIB ya Macuba. Uyu mugabo si ubwa mbere yaraketsweho ubu bujura bwo kwiba ihene kuko n'ubusanzwe bari bagabwe bamuziho ibikorwa byo kwiba nk'ibi ngibi. Nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa yakomeje abivuga, yavuze ko nibyo abo bajura bafashwe bari kuri sitasiyo ya RIB ya Macuba bari kubibazwa. Anavuga ko nibahamwa n'icyaha amategeko azakurikizwa umuturage arihwe ihene ye. Yavuze ko muri iyi minsi yegereza Noheli n'Ubunani hagenda hagaragara cyane ubujura bw'amatungo, ariko ubuyobozi bw'uwo murenge ku bufatanye n'abaturage hafashwe ingamba zo gukaza amarondo uretse ay'umwuga n'ay'abaturage agakorwa neza. Abaturage bagasabwa kuba maso bagacunga ibyabo neza. Ahari amatungo bagahora bahagenzura ko nta kibazo hafite. Ikindi yabasabye nuko umuturage agomba kuba ijisho rya mugenzi we, ahabonetse ikibazo bagatangira amakuru ku gihe nabo bakekaho ubujura bakabacungira hafi nk'uko uyu yacungiwe hafi kugeza afashwe. Yanasabye urubyiruko kwirinda kwishora mu ngeso mbi z'ubujura kuko nk'uyu musore w'imyaka 18 yakabaye akora ibimuteza imbere. Yahuriye aho kurara yiba ihene mu mvura, abuza abaturage umutekano mu bundi buryo ko ari ukwicira ejo hazaza kandi ko uzashaka gutegereza ko yasaruraho atabibye bitazamuhira. Naho mu gihugu cya Mozambique ibintu bikomeje kuba bibi cyane aho imyigaragambyo yongeye kubura. Muri Mozambique hongeye kwaduka imyigaragambyo nyuma y'uko ejo kuwa mbere urukiko rukuru rwemeje ko umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi Daniel Chapo ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yo mu Kwakira. Nyuma y'uko uwo bari bahanganye utavuga rumwe n'ubutegetsi Venancio Mondlane yanze kwemera ibivuye mu matora, yasabye abayoboke be kwigaragambya bagateza akaduruvayo
mu murwa mukuru i Maputo, ari nabyo byatumye bamwe bahasiga ubuzima. Imyigaragambyo yaje guhosha, ariko nyuma y'imyanzuro y'urukiko ejo kuwa mbere yongeye kubura abashyigikiye Mandarane bajya mu muhanda bavuga amazina ye bwite, batwika amapine y'imodoka, banatera polisi amabuye. Mandarane kugeza ubu uri mu buhungiro avuga ko yahunze igihugu kubera ko ngo yari ari gukurikiranwa n'inzego zishinzwe umutekano, kandi ko hari abakozi be babiri bishwe nyuma y'imyigaragambyo yamaganaga ibyavuye mu matora. Mu butumwa yashyize hanze mu cyumweru gishize, yavuze ko hashobora kuzabaho kugaragaza ibyavuye mu matora mbere y'uko bihindurwa. Mandarane y'imyaka 50 yabwiye ikinyamakuru BBC mu ntangiriro z'ukwezi ko nta buryo na bumwe yashoboraga kwemera ibyavuye mu matora. Komisiyo y'igihugu y'amatora yanyomoje ibirego bya Mandarane, ariko indorerezi z'amahanga nazo zavuze ko hari imibare yahinduwe mu ibarurwa ry'amajwi. Iyi myigaragambyo yamaze ibyumweru byinshi yashyamiranyije abaturage n'abapolisi, aho habaruwe abagera ku 110 bapfuye nk'uko byatangajwe n'itsinda ry'ubugenzuzi Plataforma Decide. Bivuga ko benshi bishwe n'inzego z'umutekano, ariko umuyobozi wa polisi Bernardino Rafael yabwiye ikinyamakuru BBC ko yari iri kwirwanaho. Ibi bibaye Mandarane yari amaze igihe mu biganiro na Perezida Filipe Nyusi, nubwo hataramenyekana ibyayavuyemo. Ibyatangajwe bwa mbere byavuye mu matora yo mu Kwakira, Chapo yari atsindiye ku majwi 71% mu gihe Mandarane yari yagize amajwi 20%, ariko ubu urukiko rukuru rwanzuye ko nyuma yo kugenzura byimbitse ibyavuye mu matora basanze Chapo yaragize amajwi 65%, naho bo bahanganye Venancio Mandarane agira amajwi 28%. Amakuru yacu reka tuyasoreze ku nkuru ivuga ku muhanzi w'icyamamare muri Afurika wakanyujijeho mu bihe byahise ndetse na n'ubu, Dr Jose Chameleone, nubwo uburwayi bumumereye nabi. Umuhanzi w'umunyabigwi muri Uganda yagaragaje agahinda atewe no kuba iyi minsi mikuru ariyo ya mbere mu buzima bwe, ibaye umwaka ukarangira atari ku rubyiniro, ndetse ibintu byamubabaje. Ni bimwe mu byo rero uyu muhanzi yatangiye ukuboza arwaye, ndetse ibitaro bikaza gufata umwanzuro w'uko yoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubagwa. Yatangaje rero kuri uyu wa kabiri tariki 24 Ukuboza yifashishije imbuga nkoranyambaga, yanditse avuga ko iki gihe cy'ibirori nicyo cya mbere kuri we kibaye ari kure y'urubyiniro cyangwa stage, kandi kure y'abafana be n'abakunzi be muri rusange bamukunda. Kujya mu bitaro kwe byahagaritse umuco wabo wo kwizihiza impera z'umwaka ari kumwe n'abanyamuziki bagenzi be. Icyakora Chameleone yashimiye benshi mu bakunzi be n'abandi bamubaye hafi muri ibi bihe bye by'uburwayi. Chameleone yavuze ko ashimira byimazeyo abategura ibitaramo bagiye bamwizereramo, ndetse n'abafana bahora bagaragaza ko bashyigikiye ko azafata ikiruhuko cy'igihe gito cyo gukora kugeza igihe azakirira neza. Yanavuze ko ashimira byimazeyo urukundo rwinshi, amasengesho n'ibyifuzo byiza by'abakunzi be n'inshuti ze muri rusange n'umuryango mu gihe amaze mu bitaro, ndetse akanashima ubuvugizi budasanzwe yahawe n'ibitaro bya Nakasero muri Uganda. Chameleone yanashimiye cyane abitanze kugira ngo ashobore kubona uko ajya kwivuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biganjemo ibyamamare birimo Juliet Zawedi, bitanze ngo ashobore kubona uburyo ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo arusheho guhabwa ubuvuzi buteye imbere, ko biganjemo ibyamamare birimo Juliet Zawedi. Akaba yizeye ko ku bushobozi bw'Imana azagaruka bakongera bakishimana. Tariki ya 23 Ukuboza nibwo amashusho magufi agaragaramo ibyamamare bitandukanye hamwe n'abapasiteri basuye kandi basengera Jose Chameleone mbere y'uko yerekeza aho yagiye kwivuriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru y'uko Jose Chameleone arwaye yamenyekanye tariki ya 12 Ukuboza 2024, binatuma
ibitaramo yari afite bitandukanye bisoza bikanatangira umwaka bisubikwa, harimo n'icyo yari ategerejwemo i Kigali tariki ya 3 Mutarama 2025. Reka rero uyu muhanzi tumwifurize gukira, Imana imube hafi.